Welcome back to Tabula TV. I'm still here, no Prof, a channel in yake. Prof, without wasting time. Abo mambazo shaya ngale. Amadoda akhalile akhalela. Athi Prof thina siyadlelwa ekhaya. Prof ngiyahamba mina. Ngisebenza Sprayed. I come home once a month. Mangibuya kune story. Prof bangifonele ngise PE bathi khona indoda endlini yami. Prof so and so and so. Prof, angifuni ukuthi ngimbulale lo mfazi angifuni ukuthi ngiyamthanda and I know uyangithanda just phela uyaflopa ngicela but umvale okay ngeke ngikhulume ukuthi bonani nani wathi madoda ngizonisebenzela hayi lapho uphethe into engozi bathi uSpikiri just the belt ngicela usitshele ngoSpikiri ukuthi usebenza kanjani wawumkhandile bowenzelani and nakhona it doesn't pose any danger to our mom. KWASUKALOKO KWASUKA EMBONGOLWENI kuthi kuyini kwatiwa ngini ngangithe uhaba embongolweni. BraKB, thank you so much. Into engifuna ukuyichaza bafowethu BraKB, even mina nawe sihleli la singakhulumi nje uma ungeva ukuthi umngakho khona out ekushayela yini sho inzima ngendlela eqakile khona amadoda abekezelayo hey mara mina ngiboni ngiyinyanga ngisonje ngeva ukuthi lo make kukhona lokunye ngathi kuyashaya hayi but mina vela kusenzeki lutho sekuphelile ibhlungu ngana bathi nendoda legangango mara bangathi wena mphela nomngakho naye bashaya destroyer kakhulu nyanisa impela. But engifuna ukukusho BraKB sikhona iSpikiri. iSpikiri siyenzani? Siyenza ukuthi umama avale kufana nengidi uma ufike walokha wakhiya no one will enter. Ngeke ngayenza imhlolo BraKB. Mangabe uyabukela lo baba yangilandzela uzosho ukuthi ya ngempela Prof truly kwenzekile lokho. Angeke ngibale kuphi ekudeni ngibala la eRtabiseni indoda iyahamba driver ama truck ibuya after 7 days net my offer ngishi offer 7 days mayiphuma uyangena umzala kanjalo uqhuba umusi uyahamba yena 3 months 6 months mabuya uhlala 7 days ayaphumula out net makaphuma ngethi yangeni out kunathi two owners You so lendoda yathi mina BraKB I won't chase my wife and then mabantu bayitshela ukuthi umngama ngeke azakwenze lokho truly kwenzeka BraKB makwenzeka lendoda athi ngizobakhombisa bomakhelwane aba umngani wakhe uthi kuye ish akazi ukuthi angamtshela kanjani ukuthi ejo phela wena mawuvaya kunobaba ohlala athi no wazi ngani wami ngicela uyenze njani ngicela ukuthi elinye ilanga ubothi uyabuya angibazi ukuthi vele uhlala 7 days ufike uma uhlala lapho wazi ukuthi ucele 14 days emsebenzini mara uma ufika la uthi ngihlala 7 days bese uthi hey baby sengiyahamba ngicela ngipakele ibag vele ayipaka umkakho kamnandi athi hamba inja uyezi baba umncane uyayibona mayenzeka kanjalo BraKB i-outdelay igcini ibone lento ukuthi manje baye repeater nabanye abantu sebahumze agcina acela emsebenzi no man ngicela i-14 days off angisho 7 days ya then le extra 7 abamnikeza afika ahlala ekhaya kumnandi athi baby ngipakele ibag apaka baby bag angisho vele ngenjayela indoda yami ayikaze yathi yahambe ngahambi indoda ifika ihlala edrobheni yana eBrongore cede ibambe local ibuyele emuva mayifika ibuyele emuva vele ayifika sekunemoto ekhalayo ayinayo imoto yona seyipakile manzafu ngale ngiyakutshela indoda ivula inesikhiya sayo ingene mayifika ithola ukuthi ayikhona manje ngama ngekho edining room akekho kuphi abahliliphi nalomakhe bahamba mabathi wathola ukuthi assess umanzafu vele kushubile
Amawavula kunzima athi hayi qhubekani. Wahlala lo baba waba nesibinzi lo baba. Bashayana bacetha wahlala. Mabaphuma wethola inkuzuma la ngihlele esofini. Kunabhadla phela kunakuphuma ngefastera kunakuthini. Ifase ata dala ngibonile. Akunankinga baba ubuhlalela baba wala endlini. Hlala la. Angengilisa ngenze lutho. But ngoba ushadile athi ngishadile. Athi mina ngifuna ukushaya ngeswazile emnandi. Ngiyotshela umngakho manje ngimfonela manje ifoni yakhe uzongipha. Imbize ezela azobona ukuthi wena la kami wenzani. Athi lo baba ngiyacela ngiyacela okay wazi into ezoyenzeka yini manje le moto seyami. Ushiya le moto ngifuna isitifiketi semoto ngifuna everything hamba police station yenza affidavit ukuthi imoto ngiphe yona or ngithengisele yona hamba police station ufika yenza lento mateta lapho ufika wabuya wathi ngiyadolisa ba hayi kube mnandi brakipi akhohlisa isicathulo esisodwa ngoba semanje phela simabuye police station bathe baba njengoba ukhumulila kube njani khumula icathula shisodwa gijima indoda iphume shisicathulo esiyi1 mafika lapha lo baba vele wayeke umsebenzi wa resign aqeda ukuresigna wahamba tshintsha imoto yabiza yena maqeda lapha every day kuseni mabadla breakfast uporisha lesa sicathula before breakfast usibeke etafuleni uthi mama khona umunye umuntu obekumele adle manje nikazo lesicathula ngicela umphakele nayo bekela umshayo lo mama aphakela beke thothi umkhumbuza lento ukuthi ungakhohlwa kunanalo wesicathula omsha ngeswazile imnandi kakhulu lo mama maqeda lapho wathi kuye ngakhe lo mfazi wale ndoda emoto bahamba basetaxi babona imoto le iyaphuma le uthi lo mfazi ye baba nayi imoto asekhasi fonela amaphoyisa yile yasekhaya ithi bani yasekhaya hayi mama kusiyiyo manamba plate afana athi mama ngiyayazi into yakami man yami le mama umtshela ukuthi bayintshontshiwe ya usho njalo mafika endlini athi imoto itshontshiwe wathi lo mama cha kusiyo yami le indoda le yafika la ekhaya mayifika athi prof ngiresign emsebenzini ngidlela umfazi athi bhuti ukhuleka sizothatha ispikiri simgogodele lo mama angaphinda athi hayi lo angifuni umgogodele but ngifuna ukuthi lo ngizomthatha manje ungaphindi wenze into ngathi khuleka wafika la ekhaya mafika la ekhaya sekanaye lo mama wesibili ngamakhela ngamfakela ispikiri ngathi ka wathatha ama chance mase kumele bafike ngale kwawa okunye wathi uthi uyazama ngwabhetha yangivizisa okunye kuba yilo mama atatatata kume ayisho lento nginyakha kaningi ngishaya ispikiri uma uqala Cape uthi I love you awona ngathi nangu into yenzani kanti angikho mina ngisemsebenzini so ispikiri sibalekile akusibuthi sisuke sithakatha brakebi kubhlungu uqala impilo phansi and nawe self ngeke uvume ukudlela umfazi even noma intombi yakho bathi Jordan sibani ebhuti but prof ispikiri is it meant for abantu abashadile or a guy like me ungashadanga can I take it okay it's not meant for abantu abashadile abasemshadweni intombi ungayigogotela kanzona usafuna ukuthola umuntu bese umbulele emntwana abantu ngoba abongakazi yakhe ifuthi uyodla ngibani lo muntu bese uhamba wena uyoshaya omunye umuntu oshada omunye umuntu so umuntu othi prof I'm married angifuni umuzi wami kungena impungane zidlaladlale la 100% uyafika ngimnika ispikiri so okay so married people lendole obviously yimi ngifika kuwe ngithi prof ngifuna ukushaya umfazi wami ngispikiri kanjani so sisifaka kanjani emfazini because she obviously yena ayazi ukuthi sizomshaya ngespikiri process yokuthi simshaye asithole lespikiri
what senza kanjani? Do I take something home, ngifakela something or awufuna ukukhuluma? Le yaseyimfihlo ejulile ngoba mana bomake babukile lapho so uyothi masabona ukunyata yasese kungiloyile lokwasathana so kanzi into lebalekile nalaba boy2 othi ngiyindoda nomfati mina sifuna ukuchitelana Spikiri is not meant for a woman kuphela but mina nalaba abathi bra KB sifuna ukuloyana thina nendoda yami ukuthi indoda yami ingadli ngaphandle nami ngingadli ngaphandle ngiyakwazi siyasakwazi ukubafaka iPikiri boy2 is it yes. But umama kezi la athi ngifuna ukukokotela indoda yami hayi lo ngikwenza kusasa bokokotela mina phela mangenzela abafazi izinto ezinjalo angisho phela umuntu obalekile ekhaya ophumayo inhloko ekwazi kuyinyangeni fikeni umama afika athi indoda yami hayi cha mama ungalingi ngiyakubona wena ngisho wena ungalingi ngeke vele ngizengikwenze bra KB unless kuzindoda nomfazi bathi sicela usibophe ukuthi mina nalo mama singadli ngaphandle ngakokotela boyi2 so ama details usenza kanjani na kanjani ayo le difficult bafowethu I won't talk akusisipoka akusisithwalo ukubopha umuzi malini ke bafowethu iSpikiri siyadura is 9,000 ukubamba umuzi wakho 9 no deposit 9k all right Prof siyabonga ke ngeSpikiri bonga mina thank you